So na wase na yamo akwa biem emra GH report so na enra yanti asempa wo abra breaking news ebeto dwa se maame Faustina Fosu ne bakofi sebe waye nyamedia na enkofo eredi meanings into ewuo na abrante na ewuo no enkofo eredi meanings bebre de ekom ebemu kire se Lumba ene ne yire no mienu NSEMSEM Odo Bronii ene Maame Akosua se wa NSEMSEM na eno anenam so ama sebe yanom etimi afrɛ se omra na omeyi na no ewo asamado ebi so kire se Maame Akosua se wa achi okodi ye esa se ensem ne koba nyina no na ese abrante de waka ntema dinse se Maame Akosua se wa nko na onim no enti Odo Bronii de na wato ne pa ahwi pa na enya asem ketwa na eno na abrante bi ababonten revelation bi aba na yeba bewramu na etie ensem abrante no aba beto dwane nyina efa kofi wo na wo ne ho na abusua ensem wo ho na wiase so ese otimi soro bibi na se bibi asamontoa na se unye bibi mfa wani so a won shere hu se de wiase nsitie o na yeba beti ensem abrante no etimi aka na ode relate to Lumba ene ne yire no mienu ensem no na enra ensem ankom so etimi epiemu ewo chese Lumba fie ho a na enya asem keto akra eno nam so ema Faustina Fosu etimi ejina so ya amane ne amamre bi ewo fie ho a na enya asem keto ne nyina ye ba behwe se de emu nsem no esitientie di kan engwa mu hanom na yenti abrante we ensem a okaye edefa kofi ewuo ne ho kofi demri fedue wate de ni amane hunu kofi ye kan yo no wantie o kofi me ka kire o wantie so oba kunafo Odo Bronii tumi edi Odo Bronii echi nkofi ebia na mekasa asemu echire wonti ase onse nne uwu ye sankrofo na amuwo wati kosa ma okodi akoja se wachi no omse ensan wie na ekun wo so owinsa na ma mesu ribi na we su ribi ene die kofi se wahu timitina kai munin microphone nam se tintina twan wo fa japade ne de obeji afro Odo Bronii ne ma ho wo so wawo foforo wawo ntafo nga nkete ngaawo ofi wo ajomo ya ka bibia a kire wo a wonti ase se wo yere no so sebe se wo yere no wo feze ofi wo yere no ma no se atimatim ho ne yenkotu o mu mfiri ofi wo no ma na se eze die na ebe ye koso abrempo mai se kofi yire kofi ya wawui mo bana wawu no mo be kwa kutu kofi yire na frifie ho no ene ne ma na frifie ho ana se mo be ye dai na yi no so foforo aba koso abrempo mai foforo aba wai ti kofi no bomode ne ko ye test ne hwedie kun kofi so ye nipa wai kofi ko hwedie kun kofi koso abrempo ma ko hwehwem amude munim de eba omo jai san kwacha asem ne din kodogre aba be gu fom apa Odo Bronii achew di nsuo apa Odo Bronii ne nabusuafo achew kofi de nsa ato ayikom Maame Akosua se wa kom ene one ne bole ena me wo fa japade ne de megye wo yedai wo twene mu ne betene ye pepura na megye fro Odo Bronii nsem kofi susunsum bia ne wo mu kofi sunsum ne wo mu yada no wo dwan ene awo wati ko saa na de ababa wo se pan ena kofi ukoye o ti say the feelings na Odo Bronii feeling no say the okọ time Maame Akosua se wa ne sankofo we nyina achi say yemfa ni Odo Bronii no ti say wo yere ne no wo ma no soso wo muso beba be fa saa de ni ma bi ye ka kire o se tuwonfo gya itimi na se wo so nyaya ye ba no ti kofi nyame mfa okrensie why achina ufiri mu fina oba wiase a ohu die wo wiase mu why o mekanche sebe rofo me ye wo tintina twan se wo fa japade a wone ne yire abba wo timi ko wo fa ho na ne yire ti wo esevo wo fa abre wo fa ho na wo asuko no ma papa wo obla efeze wo fa wuya wo se tintina twan ube pamo bano na wo fa japade de waje kofi ani abrese tintina twan kofi so wo hu
Kofi na ukoyo they say o man ne wo yere so abaye mobo. O man wo yere abaye mobo. Do we sure say legal way for we betima hwe wo yere no man no. Kofi waso ye den. Waso ye den etufu ana wuntie. Nyame na me bebremu, nyame so na me bejeje wo. Na so ese ka no kure. Na nkofo bi a omusu di atira ensem a ekoso no. Eya ahoye aye ni bre. Ena ompese omudidi Odo Bronii no. Omusu nhwe omuhuye. Na ze say Odo Bronii wantafo, Kofi so wantafo. Odo Bronii so ni Lumba na tia na yo, eneti na owuye o. Kofi say enye Odo Bronii. Ti say Kofi oyire no. Okwa no amane na kurabo ati. Mana kurabo na se die nsu to ye ne sa na ewia bo so a ye. Da sebo a ye bre nyina no. Obre etwawuo ne kwan abefa so a odi beko no eno na ye asem no Kofi se ye kan wo fa japade kura no onze woni ho obi a wagina tintina atwan se wo beko akoje japade na Odo Bronii one ne mansem no onze Kofi japade ne ye kan wele na anto na Maame Akosua brempoma wonhwe yi no mfa we nya adesuade diga wegefo no ma hu so mo se ye se an ena nsa ena ye fa se Kofi we nsa no na Faustina Fosu so ewe nsa nti ensa ena eku ye fense Faustina ba Kofi wa abra kurai ena akoye enome ena ne wo fa afre no so wo mra meyi na no mo se ensa na otimi ka se obetu wo fa yire no obegye japade no obegye bibia afri no wo nti ase ma Odo Bronii emfa wo fa japade da Kofi se wo wei Kofi wo fa ne kan ye aye na kwa na busuan ade pa be fi nti mo mpa na modi sunsum ba ade pa gui Kofi si wo hu wudi Akosua brempoma ati o Maame Akosua brempoma ade a wo ye nyina mfa kwam de wo ye nyina so eye fese boapaye on de o Maame ajeje wudi wakwa akoduru se wo hu Kofi kafra wate kafra na asamado ye man a you are not catcher over. So we did you say chinchina train, we betu Odo Bronii ne mano. O dear class, o dear, I real fool, Kofi. O man on tafo no me getting bear, yes, bear 6 months was almost year clomunya, Kofi. O dear now real fool. O be baba ya, on our reward the abaton Kofi. So on our reward the abato be a baba obaso, one yale. One no sa shimfiti ye kokoto na Kofi die tire no ukuta bag ade na Kofi ukuta bag ya udi ayeti a wo se me wo fa japade ne de magini nyina afro Odo Bronii wo magini nyina Odo Bronii nya ba ko pekura e wo abrawo no unim se wo fa tiase ne yira wo ne tene no a Kofi wo no mu a Odo Bronii wo makwa ko wiafon am ya pam nyina de afri wo am ma ba timatim na obi na kachem se mun ko bokro no enko wiafon wo fa apam wa eno ho nti wo de anibre e de ye fense ahoya etene against Odo Bronii wo fa wuachi ena wo Maame so aye no ho dua Bronii sister Fosi me show nkuna wate kafra na emom se de na eneoma ne si kono na ye se wugina kanokore ni kwa se okoye se ena me ko fie ho no no woni na wo ho no ma woni me wo ye sa pe pese o chese wo fa no we unua be ma no wagimi unua be ma no so onyimi spirit ekuta no ne mu odu tu ye wadwe se unua be ma no ni decision ne no ma obeye no wiase no wo be eliminate no down e woni wo achi a emwa wo ti sister Fosi asem we jina pintin na wanhwe na wo yese aseme wa ha aseme nia mela omojije mela na mela ni sei no won shedan kasa ye aye bia omubusa na sema na ase watreke omubusa na sema na ase wa yese Kofi ni na ye no gangalia Kofi na ye no gangalia o de obi ankofa 20 ni so obi anye aye bia ne wo fa na afre ne se wo mmra Kofi bi entina ma wo memma na ma wale memma ato asase ede me yere ne me matinam na Kofi me wo fa ase minni wa untimi kura nhwe me mana mame na onkrokro me yere mame na Kofi etani against ne wo fa yere se wo kwa kodi ajapade na fre ne wo fa eyere ho ene apam ne man nyina chinchina atwan obi atu Kofi fu Kofi si da bi ontie
The low key Kofi na keep more information. Say wo kwa kwaje isile gondan no na one ne yere ne ma. Wo Kofi no yere ne wo ma ya wa won na anu ye yo. Mo kwaje na wo de na kwa kwatena fio. Na wo fa. Na wo wa bobra na wo de agya ne ma no. Wa kwa kutu ne ma na firi wo. Na wo fa mfrɛ wo fa wa mfrɛ wo. Se bra be yiwa no. Sister Faustina yesre obo ma no ho ba wate. Bo ma no ho ban. Na bone a oma na die no na wa musu anka no korɛ ti wa nwale wa musasa duro na se ma me nwale dwale mo ame po Odo Bronii Akosua Akosua brempo ma eye next wo mo hwɛ ye o na ma to abusua na se mo hwɛ ye na ma hwɛ abusua no if it's a decision Lumba be try we ase a ono a making a decision actually we ase nyina se we ena ye me decision no Lumba wu ya mo pese mo kyese mo ni mo nyansa mo ye smart mo ye say yusu everything na Lumba de ne sese ne bo e kan ye bia no mo se Lumba wu nti no mo na mo wo ho enya no kre mo nti ase mo be yusu mo ankasa mo pe ena de aye bibi na mo brunua na mo ye say na mo bru akobi o se efre ne the great mind also ko nsum go bodua enra ti ya na mbeka ase nkofo o matomajan metiwa na ayibosombrafo beka chem so mato kan kodwale ne yi amamle ne amane ko yi mapaye bibia 2 days ya ma wo sima hu de asie wa wo hwe me life no bia wo de hwe wa wo hwe ye bia ma wo to de ababe wo ye sei Akosua brempo ma wo hwe ne hu ye wo hwe ne hu ye abusua enti ensem no e na wo te se abrante no e kan said waka bibiri and waka akate across yes wo twa fa ba bibia and ye ni na sebe asama do ni ho. But I think say ensem bia o kan no e overboard. There are certain things, certain comments be make here. Now I think he shouldn't make such comments. It's very bad. It's very, very bad. Now a wona boy ne wuno. Either Lumba na afre, either Akosua se wo support here, either phone be ape ono ankasa nenu asema wo che se Kofi eko Lumba fi o ko wi a phone e ma ye pam no. Say yeah, no, say deal. Nobody knows. But to go all out, now okay, can ensem bro. This time Maame Faustina Fosu. Nesu gujem. 80 when you post such things online, now ko hu ana say obi kura hu de kwache na, bro. Obehan be so I'll say extremely careful the way and manner you pass such comments. Now ye enkomo we this side na abusua said I make no unya ram Lumba fi ho dia ene enra enema bre etimi ekos wo abra ensamakom etimi eba ya Kofi ene ne Maame ekasa kakra na ye ntie said enkomo ni city koy no so fane nko e ma na dwembo ni mo do mama ko dia metimi dia mo afa ne man patentin Jani boss was a mohan krani wache chuma hem krani Odifo. There no way. Odifo. Papa no to na da. Why? Sole nkwana mokwa sofo bompa ya mama bibi be shemu Lumba na go anka so because Samri Kofi Yerina Wadru Hassan. Kofi ne Yerina so Edru Han.
Abusua, very sad. Very, very sad. Very sad. Yeah, to us, name could see Mama China and someone also at the my. I don't know how to do theatre. I just say, near away. Coffee near away. Yeah, no problem. Hey, lawyer. Mela brani anchira chiro yo. My brother. No dear. Ano pe dia no ka na mama na amani. Sister. Yeah, me there. Okay, my China in your body. And then me will fear me name social media issue and me who bra I'm say boku transport yeah and me wo hwa na me hu video bi e wo in time so ti man ti ase na me yi me phone na me frɛ Kofi number me frɛ na me say oba bi afa so fire na chesa isu na me say me hwɛ Bismarck na se Bismarck ko na me say him Bismarck so what eti na Eddie say ya Zumbakuni ya na me frɛ other family members to confirm wa ti me bisa na ni panam ne kasa ne baje so ba na ne maame na chichu crafon me so okay ene ye beba ya baba be hwɛ sɛ asɛm na iti ene no kre ene sɛ to mu a bisa ya me ya ti na boni die ni boni ewu mu ana die nsansi fi no crasa de oti no no bia anti Kofi ya le kopem sa no pe ya titi wa nya akosa ampa ye busa ya omo chese no titi na wose be di wo bia ija ni eba wo sa ka posting kwa so ni wo fia nti se ya ma yi ni omo so. Okay, abusantie fa ensem no ensia na yekoso akyekyere ye maame Faustina Fosu ere de wahwere no ye ni se Nyankopon ena edema ono aso ena egie yesre obade se onwura mu na onkyekere ye maame no ere na ontimi enka na koma ento ne yam na maame no entimi enya anigye e wona brabom abusan ye mfansia